ngase phong tuan Manipuri si phong singdigi maruobi ipausing myamna thamjagi ahanbadu naharurgi thaudang pauchidigi khonggosarga lokap ta thamnaba purakhiba miyoi manga santri tariba BDF ama tamchina phukre remand lautakre haukiba tang taraga manga gi numidang pung 12 makhairom tabada rims ki gate ta sana yunaiduna lerambadigi lampel police na pharga lokap ta thamnaba purakhiba miyoi manga na lokap adura duty tariba BDF personal ama tamchina phukre Makoy mga sangduna BD personal adobo police station campus aduda overpower tawduna makoy bu lokap ta thamlamadi afaba phal phangloi haina khen khangan magi thawong kya satakre thawdo aduna police station aduda tawriba police personal singna mioi manga adu overpower tawduna lokap ta namsilamadi ngarang duty magistrate Impal West ta puthoklaba matung hayeng tang taragani pan phaba police custody remand loktakre Lokap ta duty tariba BD personal aba purubagi tamta police remand lautakhrabadudi ningom thongjau kinapanungdigi maimom laima sei kungamari apukmanando laikai simaktadigi maibam mirizit sei kungamari apukwarazin body ningomam sei kungamanga apukpa bogen tenison sanam sei kungamatu apukpa muhindro amasum ningomam samanana sei kungani tu apukpa laikidraba okendro kawi Pausna makatana hairibana haukiba tang taraga manga gi numidang pung 12 makhairom tabada rims ki gate mamang na miyoi manga asina atopa miyoi nupi ani ga loinana sana yunairaga lerambadagi lampel police ki team amana phakatki adubu nupi ani dudi mafam adugi thaturamki makhoi manga adubuna lampel police station gi lokap thamna ba puraga lakhi loinana police station adugi night duty officer na miyoi manga adu lokap thamna ba numit aduda duty takhiba BD personal Thouram thong laisram directigi sagolsem Rajesh sai kuntragam te apokpa manishana da sinaramki makok thongmo police officer na sinaramgi matungina BD personal sagolsem Rajesh na makhoi manga bu lokapta thamna ba hona ba makhoi manga sangduna BD personal adu khutpak na thaba inba phubu sai tokhi maloina na police station campus adu da BD personal adu overpower tawduna karigumba makhoi bu phaba punba tawarbadi afaba phal phangoi haina ken khangan bagi thawong satakhi Thawong adura kudakta police station adura duty tariba night duty officer adu yauna police personnel singna makhoi manga adu overpower tawduna lokap thamki loina BD personnel aduda phu saibegi damak makhoi gi mathakta FIR number 246112022 LPS US 35334 IPC gi panuna makata be investigation gi damak tha sigi taraga trupta duty magistrate Impal West putholaga hayeng tang taraga nipan phawa police custody remand adu lauthokibani hairi amaromdana mahairoi amabu pharaga launoba hotnaramba nupi angang leiraba makona sahi ama phadokpikre haukiba English singani ga taraga mapan gi February mapan Impal West ki manungsana leiba kaithel amadagi class 11 khakta tambi sahi taraga turuk longi mahairoi nupi masa amabu moithem taroga phaduna senapati gi asan mayum amada numit taraga humdoi ni hanjina sexual assault satharamba matu masa leiraba miyama sairapta leiba fast track special court number 1 maral gi matungina sahi tare jail da bandi oina thamnaba ngasi rai takre jail da thamnaba lakthraba matu masa leiraba miyai dudi kaisam thong haudam leiraktagi posangbam Johnson sei kunga tru apapa posangbam Birendra Elias Robindroni thaudo asigi matangna victim moirebi nupi masa asigi apop mapana wangoi police station na complaint na madakaki complaint adugi matungina haukiba English ngani ga taraga mapan gi February mapan gi ayuk pung tara duwaida maki masa nupi asina kaithel pot leiringaida Johnson na phaduna pukhraga sexual assault satakibani hainasu charge toki police na accused asibu phaduna wangpang satakhi wangpang aduga mari leinana police na kona case asigi charge sheet file langakhi file adugi sairapta leiba fast track special court number 1 salam imosagida case asigi special trial satrakhi special trial aduga mari leinana tuan ba prosecution witness taragi statement sing court pikhi statement sing adugi manungna prosecution witness number 2 oiribi victim aduna court thamlakhiba wafamdi English ngani ga taraga turukta victim asigi laikai gi thabal chongpham Johnson laktuna thabal chongbidakhi masigi matung Johnson na victim asiga nungsi mari leinanakhi English ngani ga taraga ni pangi December gi aroiba sayolda accused asigi loina bina victim asigi mamanabi amagi mayumda laktuna accused asi nupi amadi masa nupi amaga leide haina phongdongramki thangnaba numit ani gi matungda victim asiga Johnson gunaki victim asine accused nupi angang leide haiba mangjolona takthoktriba karigi no haina phongdokhi
मसिगी मतुंग इंग्लिश सिंगनी का तरागा मपन की फेब्रुआरी मपन व्यक्ति मसिबु लौरगनी हाइदुना सेनापति की बसता तोंगदुना पुखी नमित अदुदा सेनापति द लैरिबा रेंज रोवर होटल द मखोय अनि लेमिनखी नमिनिनी की मतुंगदा माराम की कबिना विलेज की असान युम अमद सही फेब्रुआरी कुनगनिथे फाउब लैदुना सेक्सुअल असोल्ट चथखी नमित अदुना माकी मपा अमसुंग पुलिस लाक्तुना व्यक्ति मसिबु मयुमद पुरखी हाइरि केस असिगी प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 8 ओइदिबा माराम की असान युम की युम्बुसु कोर्ट स्टेटमेंट पिखी लोइना केस असिगी एग्जिबिट डॉक्यूमेंट तरागा मपन मटेरियल ऑब्जेक्ट तरेना सिंगबा कोर्ट एग्जामिनेशन चथखी केस असिगी मरी लैदुना फर्स्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नंबर 1 21 असी था असिगी तरागा मरीदा पॉक्सो एक्ट की अंडर सेक्शन 4 दा कन्विक्शन फंगले हाइना लथोकी कन्विक्शन अदुगी सेंटेंस हियरिंग कोर्ट असिमक्तदा सथबदा 21 की काउंसिल ना हाइरखिबदी 21 असी नुपी अमदी मसानी लैदुन इमुंगी बरापुरी मरमदुना बंदी की मतम टेंशन विनाबमदी फाइन की सेंपम यामना थीदना बाहिरखी नकलानी मकी समिशन सिंह कोर्ट ना तारबा मतुंग 21 असिना जेल लैरखिबसी चही अमगा था मरी रोम सुख्रे अमसुम मरा लैरबा थबकसिंग चथरमगिदमक चही मंगागा था निपान हाइबदी लाकदोरिबी इंग्लिश सिंगनी तरागा निपान की जुलाई तरागा तेरे फाउब जेल बंदी ओइना थमनब कोर्ट लौथोखी अदुगा मरा लैरबा थबक चथरमगिदमक लुपा लिसिंग तरागी फाइन हाइबदी 21 असिदा बंदी की पीरिबा मतमसि फाउबगी मनुंगदा थीद्रगदी ममांगना पीहिबा बंदी की मतमदगी था अहुम अमगा अमुक सांगथनब कोर्टना खंगनखी विक्टिम असिबु स्टेट गवर्नमेंट की विक्टिम कंपेंसेशन फंड की मखादा लुपा लाख 1.50 की सेंफम लेंगांना विक्टिम असिदा पीनबा खंगनखिबने हाइनसु पाउसना फुंदोरक्ली मखा चथरपोइना तोपा पावमनामु संगाई फेस्टिवल हौदोपुगी थौरमना प्रेसिडेंट मुर्मू लाक्लरोय मोइरांग खुनौदु सारिबा संगाई एथनिक पाक हयेंग मिनिस्टरना संगारगनी कोविड पेंडेमिक ना मरम ओइरगा सही अनि लेबलुरबा मतुंगना पांगथोकदरिबा संगाई फेस्टिवल की 13 सुबा एडिशन लेबा सिगी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ना हौदोकनी हाइना तौरमबदु कैंसिल तौखरे माकी महत्ता यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म कल्चर एंड डेवलपमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया जी.केसन रेड्डीना ओइना संगाई फेस्टिवल असि हौदोकलगनी फेस्टिवल असि मेन वेन्यू ओइरिबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मोइरांग खुनौदु सारिबा संगाई एथनिक पार्क था असिगी तरागा मपन मिनिस्टर एन बेरेना संगारगनी मणिपुर सरकार की टूरिज्म डिपार्टमेंट सिंदुना नुमित 10 सुबना पांगथोकदरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल असि हानदी था असिगी कुनगा मथुगी नुमित युंग पुंग तरागा निथुई मखाई ताबा मतमदा लेबा असिगी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना हौदोकनबा थौरांग तौरमनी अदुबो प्रेसिडेंट की तोंगानबा एंगेजमेंट सिंग लैखिबदा फेस्टिवल असि हौदोकपगी थौरमना सरुक याबा लाखरोय माकी महत्ता यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म कल्चर एंड डेवलपमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया जी.केसन रेड्डीना फेस्टिवल असि हौदोकलगनी फेस्टिवल असि हौदोकपगी थौरमना चीफ मिनिस्टर एन बेरेन मिनिस्टर एमएलए क्या सरुक याबगी मथक्ता मपान स्टेट की लाख संगनायरबा मियोय क्या सरुक यारबी है मणिपुर संगाई फेस्टिवल हौदोकपगी थौरम असि मोइरांग खुनौदा लैरिबा संगाई इथनिक पार्क असि यावना हप्ता खंगजेबुंग खुमोल लंपा अमसुम इबुदो मार्जिंग पोलो स्टेज लैरिबा मफम असिदा मापुंग मोइना पांथोकनी था असिगी कुनगा मथुइदगी कुंथ्रा फाउबा नुमित 10 सुबना पांथोकदबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल की 13 सुब एडिशन असिदा लेबा असिदा लैरिबा यूएस फ्रांस म्यांमार थाईलैंड अमसुम ब्रुनेई की कंसुलेट सिंग सरुक यागदोरी लेबा असिगी ममिंग लैरबा बॉलीवुड एक्ट्रेस नरदता लारादता नरगिस फाखरे अमसुम बॉलीवुड एक्ट्रेस अमसुम ओइरिबा फॉर्मर मिस यूनिवर्स सुस्मिता सेन अमदी इंडियन फेडरेशन ऑफ culinary एसोसिएशंस IFCA की प्रेसिडेंट मंजित सिंह संगाई फेस्टिवल सिदा सरुक याबा लाकनी फेस्टिवल सिदा मिक्स मार्शल आर्ट्स इंडिया मुंबई की गुडविल ब्रांच की ब्रांच एम्बेसडर अमोरिबा सुनील शेट्टी सरुक याबा लाकनी हाइनसु हानदी थौरंग तमने दुबु माकी ओइनदी खोंगसत अदु कैंसल तोखरे फेस्टिवल सिदा लेबा सिगा युमथंगनरिबा बांग्लादेश थाईलैंड अमसु म्यांमार की डांस अमसु कल्चरल्स ट्रुप सिंगसु लाक्तुना सरुक यागदोरी वेस्ट बंगाल की डांस एंड कल्चरल्स ट्रुप सिंगाउना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की आर्टिस्ट क्या सरुक याबा लाकनी सिक्किम की ICCR की आर्टिस्ट फेस्टिवल सिदा लाक्तुना कल्चरल डांस अमसुम बेली डांस न सिंगबु लगनी ब्रुनेई की आर्टिस्ट क्या फेस्टिवल सिदा लाक्तुना सरुक यादुना बेली डांस अमसुम कल्चरल डांस क्या उलगने हाइरी पन्बा याबदि फेस्टिवल ऑफ वननेस हाइब थीमदा पांगथोकदोरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल सि तोंगान मफम 13 पांगथोकदबनी फेस्टिवल सि गिदमक मिनिस्टर एन बेरेना तास की 15 इम्फाल की कंगला की गेटता कर्टन राइजर की थौरम पांगथोखरबनी सोहाइदि
अतोपा पाव अमनमो लुपा चौंगा लिसिंग चटपी नोट सिंका हेने हेनगलकपदगी लेबा असिदा डिमोनेटाइजेशन चथखिबनी सेंटर लेबा असिदा इंग लिसिंग अनिगा तरागा तरब डिमोनेटाइजेशन चथखिबगा मरी लेनना सुप्रीम कोर्ट लैरिबा केस अमगी मतंग सेंटर की मेकेदिगी लेबा असिदा लुपा चौंगा सपी अमसु लुपा लिसिंग नोट असि लेप्तने हेनगलकपदगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वरेप अमदा सौगतुना डिमोनेटाइजेशन की खोंजंग असि चथखिबनी हाइना फोंदोक्रे इंग लिसिंग अनिगा तरागा तरब डिमोनेटाइजेशन चथखिबा अदुबु सिंगनदुना फाइल तौरखिबा पिटिशन अमगी मतुंगदा सेंटर की मेकेदिगी सबमिट तौरखिबा एफिडेविट अदुदा यावरिबदि लेबा असिदा लैरिबा ब्लैक मनी सिंगसी टैकल तौबा ngamnamgidamukta सेंटरना आरबीआई गा तानरागा खोंथांग अदु पैखिबनि इंग लिसिंग अनिगा तरागा मपनगी सेंसस मतुंगिना लेबा असिदा लैरिबा वर्क फोर्स असि मिलियन समरिगा मार्फु मथुनि मसिगी मनुंगदा मिलियन समरिदि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सिंगनि डिमोनेटाइजेशन की खोंथांग असि फॉर्मल सेक्टर सिंग अदु हेना पाकथोक सापथोनबदुगी इन्फॉर्मेशन सेक्टर सिंग असिबु लक्षिननबगिदमक्तनि ब्लैक मनी सिंग असि टैकल तौननबगिदमक्ता सेंट्रल गवर्नमेंट की मेकेदिगी डिमोनेटाइजेशन खोंथांग पैखतखिबा सिगी इरोइनना डिजिटल ट्रांजैक्शन की थबा असि हौदोखिबनि डिमोनेटाइजेशन अदुना मरम ओइरगा फेक करेंसी नोट की मसिंग अमसु मसिगी वैल्यू असि लेप्तना हंथरकी हनसु पाउसन मखातना फोंदोरखलि मखासा थरकपो ओइना मैमना पाउसी तेंतक थमजगी सना लेबा पाउसी दिगी लोखसरगा क्लाइमेट चेंज ना पांबी अमसु लमलकी सा उसेक सिंग अहोंग लाकली मलेमगी तीन मखल कुंथ्रागनी पान की मसिंग सार हुंफुगा मंगा हेना मांगख्रगनी पानरी क्लाइमेट चेंज ना मरम ओइरगा मलेमदा लैरिबा तीन कांगी मसिंग सार हुंफुगा मंगा मांगख्रगनी हेना पानरी अयिंग सागी खल काइथरकपना मणिपुरदा पांबी अमसु लमलकी सा उसेक सिंग मरक्ता साउना अहोंगबा लाखल हैदि जर्नल ऑफ नेचुरल क्लाइमेट चेंज ना फोंग रिपोर्ट की मतुंगिना मथंगी सही साना लापदा मलेमगी ओइना तीन कांगी मसिंग सिदा सादा हुंफुगा मंगादी मांगख्रगनी हाइना रिसर्चर सिंगना थिजिनबदगी खंगबा ngamle मलेमगी ओइना साबे हेनगलकपा सिंग सांगागी मसिंग अकायबा पिरक्तुना खुंगुल मुतखिबा याबिगी ओइथोकपा साउना लैरे असिगुम्बा फिबा मसिना तीन कांगी मखल कुंथ्रागनी पानगी सादा हुंफुगा मंगादी मथंगसे यंखैदा चामा फावबदा मुतखिबा याबिगी ओइथोकपा साउना लै हाइनसु रिपोर्ट अदुदा पल्ली अमरमदा मलेमगी ओइना साबगी चांग वंखलकपा सिना अयिंगबा मफमदा लैबा तीन कांगसिंगदा मसागी बॉडी टेम्परेचर लक्षिनजनबगी खुदोंचाबा लैतबना हिंगबदा खुदोंथिने ओइबा फिबम अमा मायोकनाहलि हाइनसु रिपोर्ट अदुदा पल्ली मणिपुर की ओइना येंगबा तारबसु क्लाइमेट चेंज की सैथेंगना लमलकी सा उसेक्सिंग अमसुम लौ सिंगुबगी थबक थौरमसिंगदा असौबा सापु पिरक्ली हिरामसिगी मतंगना डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर टी ब्रजकुमार वारी सनबदा हाई अयिंग असागी खलदा अहोंगबा लाकपा सिना मरम ओइरगा लमदमसिदा फंगलिबा मनामसिंग मखलसिंग असि हाना लैजनबा माहाव मांगखिबा लोइदना लमदमसिदा फंगलंबा पांबी मखल क्या खुंगुल मुतखिबा क्या यावरी इपा इपो हक्तक्तगी लबुक्ता थानदुना लाकलबा चाबदा महाव लैबा फौ मखल क्या ngasiदी मांगख्रे मदुगी मुत मपानदगी पुसिलकपा अनौबा फौ मखल क्या न मुतसिलक्रे मसि मापुंग ओइना हाना लैजनबा फौ मखलसिंग अदुना होंलक्लिबा अयिंग असागी फिबम मसिदा हिंगबा ngambagi pangat walakpa loinana mapangi phau makhalsing ahong basida hingba ngamlakpagi matik mayai yawbanani hanisu pawsna makhatana supalakli amaromdana स्कूल की क्लास हौबगी मतम अयुक पुंग मपन दा थेंगथख्रे मणिपुरदा लैरिबा लेंगा केमति लनागी स्कूल खुदिमा क्लास हौबगी मतम असि अयुक पुंग निपान दगी हौनबा हौकिबा मार्च 13 स्टेट कैबिनेट ना वरेप लौकिबा दो निंगथमथागी येंगलगा क्लास हौबगी मतम अयुक पुंग मपन दा थेंगथना बखंगख्रे मणिपुर लेंगा की डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एस की डायरेक्टर एल नंदकुमार थादोरक सिरोल मन हाय थासिगी कुनगा मथोइदिगी हौरग लाखलिबा कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा होमदोइगी जनवरी कुथ्राका मथोइ फावबा असिगी ओइना स्टेट असिदा लैरिबा लेंगा केमति लनाइगी माइ लोइसंग पुनमकी स्कूल की क्लास हौबगी मतमसि अयुक पुंग मपनदगी ओइना हौरगनि लोइदना क्लास लोइबिगी मतमदि हानदगी पुंग अमा सोंदगनि मसि निंगथम थाना मरम ओइदुना पिकलिबा माहिरोइसिंगदा ngana स्कूल कानबा होनबदा थेंगनरिबा खुदोंचादबसिंग असिगी येंगलगा सेमदोकपनि पन्मयाबदी हौकिबा मार्च 13 स्टेट कैबिनेट वरेप लौदुना मणिपुर लेंगा की मखादा लेबो ऑफिस सिंग मसुम लेंगा की अमदि लनाइगी स्कूल सिंग काबगी सेमदोखिबा मतम अप्रैल अमदिगी सनबा हौनबा लेंगा ना खनखिबनि मणिपुर लेंगा की डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एस की डायरेक्टर एल नंदकुमार थादोरकपा सिरोल अदुगी मतुंगिना स्टेट गवर्नमेंट की जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट थासिगी कुनगा तरुक थोकिबा नोटिफिकेशन अमगी मतुंगिना अप्रैल अमदिगी माइलोइसंग सिंग हांगबगी अनोबा मतमसि सनबा हौनबा लेपखिबनि
Maram asina Manipur lairiba lanai amadi government school punama ayuk pung nipanagi class hon khibani anoba kanglon adugi matungina pre primary school singoin ayuk pung nipanagi pung tara phawba primary class 1 dagina 5 phawba ayuk pung nipanagi numijung pung matung pung daragani thoi phawba upper primary class taruk tagina nipanina ayuk pung nipanagi pung amaga minute taraga mga phawba masum secondary masum higher secondary class mapandagi na taraga nito phawgina ayuk pung nipanagi nungtil pung aniga minute taraga mga phawba class hawgada bani haina su anobo sana kaulon aduda pankhibani haidi amarom dana langol da layong khangdab laina na ok ni forum sire layong khangdab laina amana maramoduna langol gi sijo hospital gi mayuk nabada leiba lanthum sing village da ok ni forum hawkibani minute tarani sida sikre haidi khullasigi chairman hais Aleng tangkulna loibu ok taru Gideon kaising ok kun gani pa loibu gi manung ok kun ga tare amasum Rosni ningsena loibu ok manga layong khangdana laina sin na duna sikre hain su kunja sina poksi sto wakalakli iramsigi matang na khulasidagi Gideon kaising na hai hokiba numit kharani gi mamang gi layong khangnab laina ama sanduroktuna khulgi ningthaugi loijabu ok taru amadi bak masamaki ok pham loiba mapum marai pharab ok kungani pan masum Rosni ningsen ko bi miwe man loibu ok mangarum yauna pun ok nifurum si sikibne asibu ok singa si khulgi mafam sa mafam da phumjingkhre hauji su ok kayamur layong sin na duna leiri Kulasina oxing paktakna sirakpa sidagi veterinary department wakatuna thasi kun taraga marida department siki muting laktuna yengsilamle aduba haujuk phawba thaba amata pakat pirakpa leitri loindana oxing asida nari balaina adubu kari no haina sapsana khamngamdri asumna laina asina ikhang khangaudana sanduraktuna okya sirakpa sina senpham asida sendalami oijari bukunja singdadi asauba saithing mayonare Maram sina hiram asida lengang akan mamiyeng sangbiduna lokhat phum topa thabak sing lokhat piu loidana ok loijari bisingna phangba yaba mateng phangan bibata natana laina asin lakshindana bu khutak thabak hawbiu haina su pawsna phungdorakli makhasa tharak poina topa pawna Bihar police station ahlama tharuyalamle Mariam yanakhiba matung mafam asida phakiba sai humdra suraba ahlama Koran Sarai Police Station kam ki manungda siling phena madanga si tharu yalam le masum thaudo du gi mafam adu da protest tawkre permission wa ngang the district superintendent of police Neeraj Kumar Singhana station house officer SHO Zunaid Ahmad suspend tawkre masum thaudo thijin ba hokre ri police station manungda tharu yalam li ahladu Baksar gi manungda leiba Kopwa khunna leiba miyoi Jamuna Singha kawi miyoi duna kari kamdam nu sikibano haiba khang Puthonaba aikoina CCTV footage yengsil haina senior officer adunaki khunja singa marayama yana khibaga mari leina leba poko numita phakiba haladu police station adugi computer room amada thamkibane haina district police officer aman haidi maka adugi seling phenagi tharu yanu lerama thenaki ma pulau tharaga khudakta na hospital amada pukhi edubu thonglakhi bada mak siri haina doctor singna laktoki custody the shibigi paw tarak padigi mapumadugi miyamna lambi singna protest kungjang sangsingkre so haidi amarom dana kakthalaba ko phangle sradagi DNA ka sanabra yengani zunda phanggiba migi makok ama yauna haksangi saruksingi DNA sample sing adu srada walkar ga sanabra haibu yengnaba South Delhi police na East Delhi police ta pawpikre srada walkar bu me taraga nipana hatkibagi thama rongi matung sai sigi sun thada Pandarnagar gi Elopuri area da East Delhi police na kakthalaba ko ama masung khut phangki makhoi dukana gi haksangi saruk singno haibdu police na khangmangam kidi maramni haksangi saruk sing adu pumthare police na DNA test amagi dama haksang sing adu thakre forensic report ama thunamak thungna bayai Meheraudi umangna phangkiba saruk sing adusu DNA test amagi damak thakre haksang sing adu srada walker gi oibra haibdu lepnaba haiba mafamani edu da phangkiba haksang mase singi DNA edu manaba yengen henasu likhun sing naiki likhun singi matung ina srada walker haiba nupi edu ga nungsina nupa masum 21 after punawala na maki partner adu halaba amasum haksang adu maset kuntraga manga thono kakthalaba tungda nimit taraga nipani sangna haksang sing adu khondokhi haina police na phongdokhi nupa nupi ani du me taraga nipanda khanaki masum aduda afta nupi du hatkibani nupi gi mapana mi mangkibagi wokat na mathangalakhiba masum kona kidnap case ama thangalakhiba matung sayolasida punawala ko nupa si phakibani sohairi
Makasa tharakpo ina hoyelan pawdige topa maruiba pawkhra myamna tentakna thamjagi Manipur Sangai Festival 2022 gi main venue Sangai Ethnic Heritage Park Moirang Khunau punghing hinglagasu police personnel sanimuk yauksinduna loisindana bu khona hori Sabu lusilaglaba mawfruki yumni aduga festival hawa nangnaba sahuriba mitegi yumzauni aduga Manipur gi ahanba water ATM ni aduga pangai trainee constable sinu mating pangmagi saktamni mya photo singsta ulibise aduga masangoiba wapam kharana Huyan Bureau dagi Manipur gi ahanba water ATM Sangai festival sizinaba phanglagani hari amasum MPTC pangai gi trainee constable sani romna mating pangli November 18 English Singani Kunginituk Ayuk the Ethnic Heritage Park Sangana Pandam Tamni Swahili. How keep a Kumza English Singani Kunam Sum Kungamatoi COVID pandemic no Maramoira Pangto Kidraba, Manipur Sangai Festival Salibas Saискidi, Hena Paktok Sapong Tasaki Kungamatoi Hauraduna, Pangtona with Manipur Langaki Makedi Tungan Festival Gi, Benu Singyauna, Men Benu Oiba Moiran Kunogi, Sangai Ethnic Park. War footing the same was Sagalagasu, Nasinum till power the Punking King the Lehori. Adomanimu Manipur Police Training, College, Pangai the Training, Tauriba, Personal Sani Rom, Laktuna Mating, Function Bagaluna, Festival, Howard Nangnava, Sapsana Semzin Hazin Lushin Ganis Hayori. Festival Silang Sinduna Pangto Kibetegi, Handakna, Benu Messing Quaidigi, Yamhan Baloina, Henasu Paktok Saptona, Pangtona, but Thouram Divisingi, Manumzana, Men Benu Oigadoriba, Moirang Kunogi Sangai Ethnic Heritage Parki, Pibamasi, Nungtil Haktangana, Ying Silubada, Punking Hingna Leramatangaki. Ethnic Heritage Park Asigi Manunda, Lehanabakidabak Samga Saga Horibisingi Manunda, Mapung Weba, Thouram Amasum Culturals. Items pangtokpam oigadoriba asobo holgi saurak masak ama laksinba ngamlagasu hol asigi mayunabada leigadaba miyamgi yangpham oigadaba baphamgi saruk ahum thokpagi ama khaktama koilas thabada ngai hori hol asigi makha thangmada sagaliba nupi amasum nupagi washroom sing building gi saruk sabu lusilagasu washroom gi oina sijinabagi masak laksinba ngamhodri haina spaawsin makha tana fongdoragi myam pawsi tentak na myam na thamjage amaromdana Naga sing amato oina punsinduna thabak tawdrabani warushin purakpa ngamloi Chief Minister Nefurio matam sangna luishin ngamdana laglaba naga political issue gi warushin purakna bahonabada naga sing amato oina thabak tawminabagi tangai padabalai naga sing amato oina punsinduna thabak tawdrabadi matam sangna sayena duna laglaba naga political issue gi warushin purakpa ngamloi haina Nagaland gi Chief Minister Nefurio na phongdurakli Hiramasiga Mari Legend Chief Minister Nefurio na makhatana phongdokibada India government amasum naga political group singa final peace accord khuyek pinarabasu naga singi warration propangamloi naga political issue gi warration purakna bahona bada naga khudimak amata oina punsinduna thabak tawgadabani naga singi marakta yanadaba kya lairiba sina maram oiraga ngasi pawba sahi kya naga political issue gi warration purakpa ngamgadabani naga ama oina soikiba lankiba khudima adu kaukthoknaraga amadi amana mabu ngakpiduna thabak puna tamuinabagi matam oire sohaidi Loisilakpo na mayamna tentakna thamjagi atopa pawmana Isel Express dagi lokhacharakanda YouTuber singna Manipur gi phazaraba maphamsing yenglani hena magul leiba video namsi Dr. S. Ranjan YouTuber singna technology gi matengna lamdamasi phazaba culture amadi mausagi khudol singa sibu positive oiba mawngda miyamna khanganduna tourist sing pukning sing sinanaba isagi ithawa moina khanbidun state asigi yai phanaba kana hona minasi haina Information and Public Relations gi Minister Dr. Sapam Ranjan phongdokre RK Production Family na sinduna kanglai ningol amadi mataroi singai ba thimosida pangdokiba short video competition gi makok mathang tarab singna mana yentopagi thoram amang ngasi Manipur Press Cup ta pangdokre competition aduda Amalgam Production gi ningol lipuna makok mapari mamom production gi khawrang na ngai jarakpana first runner mayang lambam film production gi aigi ipurubedi Pirangni na second runners up RK Nomita film production gi ima soidana pugani na third runners up amadi MX Jackson gi na labna rurab ningols fourth runners up takibo loina makhoi gi mapam sel gi mana amadi gift hamper sing kushana khari Thouram madu Minister Ranjan hai hokiba sai khara sida media gi masa asi ahongma lakni masi gi ahongma purak sai ra sida unrecognized social media singna pawmi amagi mathau torokliba madi masida thoklibi issue sigi solution ama purakna bagi matangda ngarang pangthoki National Press Day dasu laingang amadi media hawk singa punna yengsinna bakhanaki news channel singa sina pawgi maruiba khangduna paw oina miyamna khangadringai kupna yengsinma tangai fade Facebook YouTube da tholakliba
ब्लॉगर अमदी चैनल सिंग लेगेल ओइना कंट्रोल तौब मथौ ताई लैंगा की अफब फतब सिंग रिकॉग्नाइज्ड मीडिया हाउस न खुनाइदा खंगनबा हाइबसी पाउमिसिंगी मथौ अमनि हाइना पाउसिन मखातान फोंदोरके जु म्याम हौजिक ओइनदी पाउसि मतंग असिम सिंजरगे मसु म्याम पुन अनौबा अपडेट ngami na sai na su channel sigi mai kai rigi म्यांगी फमना थमजरी।